Deha ka tham sini nang kot kan hinjai than ha tu den thong ko chimding mi chu vele bumpi a se Myanmar ma se chinram zonga ran ranga in academy COVID-19 zot na kong raksalai haka COVID-19 mizo manung pariat mu ansi andilak manung lain hi anstang jun ko lenan hi haka COVID-19 zot na kong he pe lain manung somli le pariat chak ansi I tu chunga manung pariat sina COVID-19 zot nak hu asi andilaka manung lain hi anstang te kan thai haka khwa hin zot nak tampi a chang kaulai atum han hi manung somli le pariat chak mi chunga Peresina zot nak hu asitika khwa pi te in tani raring ngai hartia HCMF upa pakhatni dhaka thamsa chim zot nak amhu mi menung pariat tal in atulewa hakha si inna ahlobul mi andilak menung thainhi ansang menung pali hi hakha si inna ahlobul mi ansi ta kan thai he COVID-19 zot nak chak nak hi hakha karsan hola antwa I HCMF le ngendam nak le tombo ngai tun ha ibom in antwa mi asi ta kan thai Tentlanga COVID-19 mizo menung pathum hu chap mizo prasha thlobulio ansi junna kulanan hi tentlanga COVID-19 zot nak menung somli an chak than ha I menung pathum sinna zot nak amhu chap ta kan thai mizo pariat kan rak ngai min ha he menung lai khat an sichang I chuchunga pakhat chu jun nakul hakha si inna annak aliam chang tia COVID-19 Emergency Response Committee Tentlang in tombo ngai tu pakhat ni daha ka thamsa chim Tentlanga COVID-19 mizo hi awi khatnak jun na lai sari a menung pakul chak an si I menung pariat sinna zotnak hu asi awi hi nak hi menung somli chak an sithani menung pathum sina zotnak hu asi Falama COVID-19 zotnak in menung pakhat an nanak aliam than atuleo falama zotnak ngai menung somsri le peli thlapuleo ansi nihin jun nukule nikhata falam si ina COVID-19 zotnak ngai thlapuleo mi pi luin ko kyang kumsomsri le kumruk hawdaw mangnu chu ananak aliami volunteer phuni Chan Marie Thambul a anvui tia kan thai nihina manung pakul zot nak chak an si I chu chunga manung thainga sin a zot nak mu asithan hatuleo flam si ina COVID-19 zot nak ngai thlabuleo mi manung somsri le pali an tia kan thai Tentlang le hakha a SAC helicopter aphan thuri athak I akyor than Jun nukul lenan hi jinglai simlam paret le cheu tluka kale in hakha leya arak phanmi SAC helicopter chu Tentlang le hakha a thil athak hnuwa akyor thansol tia kan thai thil athak mi hi zeben tuk thurida asi ti chu thaikho asari lo Miss Angelina Rose chu Miss Chen Tourism Salo in Queen of International Tourism tu azom thanlai Miss Ruth Partindim Miss Angelina Rose chu Miss Chen Tourism a Salo in chunak in asangdaw mi zomnak Queen of International Tourism tua azom thanlai tia kan thai July thachung Philippine ram Manila khwa tua raktim mi Miss Chen Tourism 2021 chu COVID-19 borak ranga November tha a ani chan thon asi August thachung a tua ding mi Queen of International Tourism tua kazom thanlai Philippine ram Manila khwa thiam a tua asalai Miss Chen Tourism chu kazom tilai lautia Miss Angelina Rose ni daha thamsa chim Ama hi new face timi model agency ni to mi Miss Somna a wina lechin chawtu asi Myanmar ram ayo in Philippine ram Manila khwa a Miss Chen Tourism izom ding in atim to na in COVID-19 bawrak ranga November tha a Anthony Queen of International Tourism to a azom thanlai tia kan thai
Tuten daha ka thams kan thong chim nak chu hivel in kan ngori lai angai tu nan dilak nan chunga kanilom.